Fil-budget li jmiss in-nefqa tal-gvern se tiżdied sabiex jiġi assigurat li l-proġetti kapitali jibqgħu għaddejjin, l-ekonomija tikber u l-gvern jibqa' jkun ta' spalla għan-nies. Barra minn hekk il-budget u l-ħidma tal-gvern se jassiguraw li l-ekonomija Maltija tkun soda biżżejjed sabiex tkun tista' tkun reżiljenti quddiem l-isfidi internazzjonali. Dan se jsir permezz ta' tnaqqis f'infiq li mhux ta' priorità filwaqt li tinżamm stabbli n-nefqa f'setturi bħal proġetti kapitali, is-saħħa u l-pensjonijiet. Sar dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt business breakfast organizzat mit-Times of Malta li matulu ngħatat ħarsa lejn x'jista' jistenna l-poplu mill-baġit tas-sena d-dieħla. Il-Ministru Caruana spjega li l-ispiża kapitali għas-sena d-dieħla se tkun ogħla minn dik ta' din is-sena li hija ftit inqas minn €1 biljun u dan se jippermetti li l-ekonomija tkompli tikber. Capital expenditure will still be higher than this year. It will be just short of the 1 billion mark, and that will still enable the economy to keep on going. Huwa qal li quddiem sfidi bħall-inflazzjoni, il-Gvern jirrikonoxxi li dawn iħallu pis sinifikanti, speċjalment fuq dawk l-aktar vulnerabbli finanzjarjament fosthom il-pensjonanti. Għalhekk il-Gvern se jkun qed jindirizza dawn ir-realtajiet. We're fully aware that pensions are the most hard hit, that the increase that we'll be giving to pensioners will be even higher and significantly higher than it was last year. Il-Ministru spjega li dan se jkun possibbli permezz ta' fondi Ewropej li permezz tagħhom il-Gvern se jkun qed jilħaq il-miri nazzjonali filwaqt li jnaqqas in-nefqa mill-fondi tal-Gvern innifsu. Huwa qal li fost l-oħrajn se jibqa' għaddej l-investiment ta' €700 miljun fi proġetti ambjentali. Huwa qal li minħabba din l-istrateġija ta' nfiq il-poplu se jkun protett mid-daqqiet tal-isfidi internazzjonali filwaqt li d-deficit ikompli jinżel tul is-snin il-ġejjin. I envisage that by 2025 we will be below the 3% threshold in terms of deficit. Actually, it should be in the whereabouts of 2.8%. Rigward l-abbużi li qed isiru minn uħud, il-Ministru għamel ukoll osservazzjoni li fl-2019 60% tan-negozji kienu jiddikjaraw li mhumiex jagħmlu qlieħ, iżda minkejja dan xorta waħda kienu qed jimpjegaw nies ġodda. Huwa qal li dawn l-abbużi jissolvew permezz ta' investimenti fl-infurzar iżda anke f'bidla fil-kultura li tant hemm bżonn issir. Il-Ministru Caruana qal ukoll li l-ekonomija Maltija hija waħda b'potenzjal kbir u għalhekk m'hemmx bżonn ta' ebda taxxi ġodda. Huwa nnota li hemm potenzjal kbir anke fejn jidħol is-settur tal-enerġija ġenerata mir-riħ u fil-ġimgħat li ġejjin se jinfetħu sejħiet għall-investimenti f'dan is-settur. Wind energy, especially floating wind farms, are a reality. And this is where Europe is heading. So I'm very hopeful that this would be another leap for us, because the investment that can take place over there would be significant.